Let's go online. And our satellite is live. ati twitegure nimo n'abara amafoto yanyu kuri satellite Coordinates locked. ati rwose muri murayegera 2 days ago, our lab in Los Angeles has been ati iminsi ibiri laboratoire yacu ari muri Los Angeles yatatswe n'abasirikare attacked by militants hired by yatatswe n'abari bameze nk'aho ari abasirikare ko babe batumwe n'abakompiyuta cyangwa se abantu duhanganye mu bucuruzi bw'imiti competitors. Our ubwo buri amasoko akora imiti cyangwa se za pharmaceutical company zirahangana kubera ko umwe akora virus abandi bagakora imiti n'abandi bagakora imiti ugasanga bo baremye virus bayikize hanze abahitanye bareba ariko bakarwana no gucuruza iki imiti byo murabizi ni bisanzwe. lead scientist managed to escape with our asset ati hari umuscientist umwe wagerageje kuba yacika intact. uwo muscientist ni ufite virus Unfortunately, he was ambushed and the case has been stolen by this individual. tusibye yuko ngo uyu muscientist yacikanye virusi nawe ntibyatinze uryo joro rimwe n'iminsi ibiri ishize baramurace yitwa n'uwitwa Maxwell Powell. Maxwell Powell niwe wibye virusi wifite. Mr. Powell has wasted no time in negotiating the sale of usibye ko uyu mugabo Maxwell Powell twaramwamagana tutwaregosiya nawe turabura icyo yaduha umuti yarabyanze our property to our competitors. ariko aho tuvugira hagiye kuba yahura n'abakompiyuta cyangwa se abandi duhanganiye isoko bajya kumvikana bamuha amafaranga aba uwo muti. These planned to Maxwell Powell niwe wibye iki virus niwe wibye umuti wa virus. rendezvous his buyers at their head. aho tuvuganira ahangaha mu masaha 9 bwuzuye mu minota 35 amaze guhura n'abagiye gukora iki kuba bagura umuti Quarters within the next 35 minutes. mu gukora ibicoboka mu minota 35 bidakunda ko aba yahura nabo mwe mwamaze kumwambura umuti. Your mission is to intercept the sale. And bring my case back. basore banjye misiyo yanyu bahaye nta yindi ni ukumutangira mbere yuko ajya gukora iki guhura n'abaguzi cyangwa se abakompiyuta bacu mukamwambura iriya case irimo umuti mukayigarura. Bruce, you'll drop Noah at his delivery point. From there on, Bruce araza guparika gatoya he'll proceed on foot. mugenzi wawe araza kuva mu modoka aca muri iryo shyamba n'ibirenge nk'uko muribona kuri satellite Shortcuts and should be we able araza guca mu nzira z'ubusamo to checkpoints. agende abatangiye kuza checkpoint bana yakabunda baramubwiye uwitwa Noah You will push Mr. Powell to checkpoint Alpha. ati uwitwa Rip araza kuvamo ugende utangire imodoka yande ya Powell umuteshe kugira ngo ave mu modoka mugenzi wawe nawe uri manuka n'ibirenge amutangire imbere ahita mukora iki amwambura akavarisi. Delta Team, your orders are Delta Team mwica musabwa no kuguma mu modoka nta mwivange mu ntambara paka mubonye biramutse bizambye gatoya nibwo mwahita mwivanga mu ntambara. Due respect, we have sawa nyakuba turakumva ntago turi bwivange mu ntambara misiyo bari kugenda bumva yoroshye umwe arava mu modoka ajya manuka n'ibirenge ace mu ishyamba undi asa nk'ubatesha gatoya mugenzi wawe ahita yitambika mukore cyangwa mwambura akavarisi. on the hands of just one guy. Delta. yamane ibintu biroroshye tugiye gufata umuntu umwe tureta dutaha barumva misiyo yoroshye dizi Roger that. saa turabyumva roger that baratatana hano baca hakuno abandi bakomeza harya bafitemo n'indege 566 or 59 Sapphire uranyumva The sky should provide you with any updates. toraguma mu kirere aramutse hari ikizabye nibwo twakwiyambaza. If you need to take your doses, do it now. bibaye byiza mwese mufite virusi mu mibiri yanyu mufite ya miti ituma mumara amasaha 24 muyitere hakiri kare. Underway. bose virusi barayanduye ariko bafite imiti igabanya ubukana urabona iyo uwiteye hano ahita hazaho isaha y'amasaha 24. Taking your shot, man. mwana wakwiteye urukingo se We have 2 hours, bro. mwana ndazafite amasaha 2 imbere nta cyihutirwa Before you take it. ushaka kuza kwitera usigaje amasegonda 10 uwo muri mwana nta muti turaba twawubonye. Things aren't cheap. All right, they're actually quite expensive. mwana uyu muti urahenze twitonde tayari abari mu ndege nabo uyu nawe afite virusi muri we agiye kwitera wa muti ugabanya ubukana bwa virusi banga kujyamo. Base, my syringe is malfunctioning. I have less than... umuti wanjye ntabwo urimo urakora kandi sigaje iminota 40. 40 minutes is plenty of time to iminota 40 ni myinshi bagarutse hano ku kibuga cy'indege turaza kugutera umuti utuje bana nta kibazo bazi ko misi iminota 40 baraba bayirangije. eradicate this disease. ati uyu muti uzarimbura iyi ndwara burundu But before we can do that, ariko mbere yuko tubikora we must succeed today. we must succeed today. uyu munsi turasabwa gutsinda. Noah Noah, your daughter's counting on you. ati mukobwa wawe niwe yiringiye. Noah arangije avayo. Noah niwe babwiye ngo araza guca y'ishyamba amanuka n'ikirenge bagabo ni abakomanda simbuka mu modoka igenda we. This monkey gets all the action and we get to what? Dick around? Mana abasenzi bajya gukora misiyo tukuma mu modoka dutegereje paka
aba Delta team bo bababwiye ngo baraza kwivanga mu ntambara uko byakomeye. Uyu ne babwiye ngo aze guca iki y'amashyamba, banaho baciye amashyamba, bano batagereza mugenzi wabo hehe ku gasozi. Turi muri position, bano ba Delta team nabo bashyiramo baritegura ibikoresho. Bano babwiye ngo bagume mu ikamyo yabo paka bumvise byakomeye. Now we wait. Abo turategereje. Okay. It's an ancient piece of shit. You should have brought the scar. Mwana ngo wakwazanye umwana bwo bakabaye wazanye ingovu. Hano aro babwiye ngo ategereze mu modoka ze gukora iki? Wa mundi w'ibyo virusi witwa Maxwell Powell. Naca hano. ETA 2 minutes. Mu minota 2 arabaguciyeho atwaye imodoka yo mu bwoko bwa BMW British Motor Works cyangwa se BMW. Nabashiramo isasu. In your position. Target in position. Tagira umuziki wa stand music. Nawe arayicanira. Abonye umugabo ufite akavarisi aciyeho. Nawe arakurikira. Tayari. Zakubwiye hano hey. Heading west. Arimo arerekera mu burengerazuba. Namwe mukurikiri. Heading west. Noah, target at 3 o'clock. Musore muto 3 o'clock. Bite na arukurikiye. Nawe komeza mu burengerazuba bwa. Yako mu burasirazuba. Tayari. Hari waciye amashamba uyakurikira turutse inyuma. Tore. Go ahead and smoke him. Reaper, gira vuba muhagarike. Bara igikoresho we. Filime tuyitangiye. Nababwiye uyu munsi ndabaha show. Arachari the Premier Wada for real. Midaya today at the Premier Sankara. Aya. Bakubwiye virusi yabaye. Bararwanira umuti we. Ubu wanaza agenda muri laboratoire. Coming in from the right. We tagati yawe iraza guturuka iburyo bwa Musore mutoya ya vuba nawe witambika mu muhanda. No wavana igikoresho we. Bari bunduki. Time to intercept 10. Amasegonda 10 arabahingutse. Abarababona. Yakura umuriro. The Premier nakubwiye. Target is still. Ndamuskwase aracyari mu nzira agenda we. Imodoka ziriruka bari mu hanga imisozi. Banigara kurikira. Ni Noah. Ukobwa nawe ararwaye. We bagibinjiye mu buvumo, tangira imbere y'ubuvumo. Nawacize musama we. Tayari. Musore arabangutse. Baricyo bita siporo we. Bagabo imodoka cyo batwaye baracumva mister. Cyo batwaye baracumva. Cyo biti kankari mister. Twaye BMW abayita BMW ndekore pamu bikura ariko si yuko bagabo bakoze virusi nyuma yo gukora virusi banashye mutima no bashaka gushyira ku isoko. Scanning. Give me 10 seconds. Update. Wasare mutoya itegura amasegonda 10 ugeze kuri waypoint. About 2 clicks along. Turimo turamurebera kuri satellite bari mu misozi. Take the path on your left. We kimu muso bw'ahantu herereye nibwo uri batangira imbere gatoya. Bagabo bateguye intambara we. Barapfumuti bakoze virusi. Umuti no bashaka gushyira ku isoko. Musore muto irukanga kuko umuti w'umwana wawe uyu nafite agakobwa karwaye virusi mu maraso yako. Gomba bari umutafite impamvu abikora we. Bite impamvu abikora. Bagabo bica bitumuriro virusi. Bari intambara ziriho we. Chabita economic war. Point Bravo. We checkpoint Bravo mwitegure namwe. Aronya batangirira imbere. Namwe Bruce namwe mwitegure nyuma ya mugenzi wanyu. Bari cyuma we. Nakubwiye uyu munsi ndabaha show. Yeah. Bicara mu muhanda. Bicara mu muhanda. Mugenzi wabo nawe ari hano. Bamucaho. Bose equipe zimwe. Right now, shoot him! Let me show you We what murase. piece of shit can Aka nakano gatoye. Dishiramo. Nakubwiye Sankara. Niteguye kubasha uyu munsi. Uraba magazine wongera urodinge we vuba. Kagabo gatwa gafite virusi. Nabo gafite umutina ko ntago ari buraga kari ihagazaho. Ihagazaho nk'imbwa ry'uruhu. Nasa umusanze sha. Mwana murase barasa shoferi. Ufite umutina we yihagazaho. Barasa shoferi. Arasa n'uwari kumwe na shoferi. Mubwiye. Ariyo bambaranye. Yabo data we. Siri kwa ntegere. Dore cyo bita kabarangari. Yebo data we. Inambarira. Nambarira hawe. Barapfumuti. Uyu nawe. Imodoka y'abagenzi be habuze gatoye.
yewe tata we Is approaching checkpoint Bravo. umva ntago umugabo muramufata turi kumara kuri satelite haguruka musore muto ya Noah umugabo aracyari imbere akurikiwe na mugenzi wawe River ni ukurikiye arangije ajya mu muhanda arabatega Reaper, you're gonna be in the car. River agenda agace ya mugenzi wawe ari imbere ya tarasi uwo mugabo gira vuba akiza nagati mena gatuza nagatobagura mena gatuza tayari imodoka irenga imanga dore imodoka iyo wari wibye umuti nakubwiye aracyari samano ubu niyo yarangira mwaryohewe Sapphire 1, you're confirmed to get back to base. wa mukobwa muto uri mu ndege utatagaruka kuri base nabona intambara irangiye mission accomplished sigaje amata 27 mane himbazwe uyu nawe amanuka aca munsi y'umanga y'umusozi taza hakuno ni River mwongera mandi ntanyurwa n'umuzimu wawe utazagaruka uyu nawe Noah vuba amanuka umusozi ajya kureba mugenzi we. Oh, you did really good out there today. basore Noah mukoze neza aho hasi mwitwaye neza mu kibuga Reaper's gonna bring you back to base. ndashaka umutima ugaruye kuri base nona Promise you. mukobwa wenda ndaza kumutabara ndabigusezeranya urakoze afandi Give me a secure line to Reaper. ndashaka munshireho umurongo w'ibanga mvugane na River fanda aravuga ngo mushireho umurongo w'ibanga hano yavugiraga kuri ku murongo bose bahuriyeho nk'abantu yahaye misiyo arangije aravuga ati bamuhe umurongo w'ibanga avuganiraho nande na River niwe ufite kano gaki gakesi karimo umuti River azana umuti uzana mu modoka Reaper, Noah's closing in on your location. ati Noah mugenzi wawe arimo araza ahantu herereye urebe fande No, I told him that the cure is for public release. namubwiye ko uyu muti turi uwe abaturage bose bagakira public release But you and I know very, very well that that's not gonna happen. ariko nge nawe turabizi ko uyu muti tutari ubuhe isi yose kuko turashaka kuwubyaza amafaranga arimo arabwira uri mu modoka babandi batumvane ku murongo w'ibanga I need you to take him out. ndashaka wice Noah I understand, sir. ndabyumva nyakubahwa fanda ahita abwira ufite umuti ngo bagenzi be bose abivugane harimo na Noah reba kugambanirwa ku nyuma isi irangiye avuyeyo Noah nabaza rwose misi irarangiye The case, huh? nyuma na nyuma wabonye ivarisi iri mu muti Yeah, man, you did good. mwana ukoze neza bro ashyiramo fire mode abazi iby'imbunda buriya imbunda ntabwo wapfa kurasa utamanuye buto ya fire mode Yeah, man, you did good. ukoze neza mwana arangije murebe kariya gatoki ashyiramo fire mode arabibona murabye mu maso arahinduka menya yuko yagambaniwe arayizamura nawe ahita yizingura reba filime sasa ngiye kurasa maniga arakwepara bangutse ni Noah bakozanyaho Noah tayari magazini yashushe munda yashushe uyashyiramo indi magazini Noah abonye amasasu yakuruye Noah akina igitsi mukurikiza umuriro nka cya gitutsi kagabo karabangutse maniga aracika manuka ku manga y'umusozi genda shinga imbavu ku rutare cyawe manuka cyawe data we shinga umugongo mukurikiza amasasu ndakubwiye ibintu nk'ibi nta muntu wizera ubundi What the hell is going on mwana Ripa bigenze bitaho ngaho down there? He's gone, sir. arancitse fande Jesus Christ. mana nyagasani Jesus Christ You just bring me my case back. zanira imfunguzo zanjye muhigu wa musenzi Sir. bakiraho Targets are nyakubahwa Corner. abari baje kugura imiti turabona bafite imodoka nyinshi imodoka 9 12 15 zirimo ziraza zegera aho Ripa ari kandi Ripa niwe ufite umuti 3 tells me enemy personnel. Ripa na muri ya mafoto bakufata kuri satellite umwanzi arimo araza aho ngaho abari baje kugura uwo muti banza baje kukwiba babonye ko agomba kubahereza koze iki atahageze barimo baraza aho ngaho ya aracari sakala da premier umva narababwiye ngo ahantu honyine wasanga ibikoresho byo mu nzu byiza kandi bigezweho by'ikinyejana ni muri kwizerwa Arts Furniture hariya ku Gisozi intebe nziza amasaramanje imitako yo mu nzu amagari de robe ibitanda buriya nta kintu cyoza kubona umuntu ari umusirimu ariko atuye habi cyangwa se afite ibintu byo mu nzu biraho bigoswe rero kwizerwa Arts Furniture yaje ari igisubizo ku banyarwanda ndetse aho waba uri hose
wowe tanga komande tuyikugezeho vuba cyane byihuse. Kwizerwa as furniture. Ibaza nabo hano Sankara mvuga indi nanjye abanyarwanda urumva kambasangiza ibyiza. Nta mpamvu yo kubyihererana. Nawe ndebera intebe z'ikinyejana. Saramanzi byiza cyane. Hamwe udaterwa ipfunwe no kwemvita abantu iwawe. Kubera ukuntu haba hasa. Channel byinshi bitandukanye ni kuri iyo nimero wahamagara Kwizerwa as furniture cyangwa se no kuri IG kuri Instagram udusanga kuri Kwizerwa as furniture. Ikaze muri Vibratas Plus Limited. Abagabo mugira ibibazo byo kurangiza vuba twabadabagije ngiyi product ya Sanya Powder ibavura mu minsi 10 gusa. Abafite igwingira y'igitsina hano hari ibinini bibavura vuba byihuse iminsi 30 yonyine. Burya rero ngo ukomye urusyo ku maningasire niyo mpamvu abakobwa n'abadamu twabahaye product nziza cyane hano z'umwimerere. Sweet Mami hari 4-in-1 all infection solution ni product bavura babane bari imihango babara bageze mu gihe cy'uburumbuke izi bavura vuba byihuse. Ikinano n'uburyo abanga yabashaganye ntabwo yagira neza hariho kwiyongera kw'ibiro byinshi bikabije. Niyo mpamvu hari ibinini bya Loose Weight tablet kandi bibafasha mu kanya nkako guhumbya. Mushaka gusohoka musa neza, mushaka kujya skin nziza ikeye byanyabyo ngi Moraton oil hari licorice oil na amavuta meza atangaje abavura ibiheri akaba skin nziza inyereye buri bugaragara. Udushaka kuduhamagara kugira dukorera ngiyo nimero kuri screen yawe 079 16 45 382. Dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Mike floor ya mbere umuryango ni 23. Ushaka product yacu utageze aho dukora delivery abari mu ntara mwishyura kuri kode yacu mbere abari muri Kigali rwose ntabwo byihuse mutara wacu kabagezeho mu kwishyura abagezeho. Platforms zacu dukoresha ari Instagram Vibratas rwa Facebook, Vibratas rwa YouTube channel yacu ni Vibratas TV. Murakoze cyane murakarama. Dore ibintu bituma umugabo n'umugore bashakana, kubyara no kwagura umuryango, kugwiza ubutunzi, kugakubita ndetse no gukora byimazeyo. Uretse ko ino minsi ingo nyinshi byamaze kwanga pe kuko urwego rw'imikorere rwagabanutse. Niyo mpamvu Mega Global Market yakuzaniye products zikorwa n'inganda zikomeye nk'izo muri Amerika, India na China zikatugeraho hano ku cyicaro mu Rwanda aho bagufitiye nka Best X Power Coffee for Men ifasha abagabo gusubirana ikuzo bahoranye mu gitanda ikanabungabunga ubuzima bwa prostate. Si ibyo gusa kandi kuko bagufitiye izindi products nyinshi nka Best Lady Care ifasha abagore kugira ubushake ububere ikanaringaniza imisemburo. Best Fish Oil ifasha kuringaniza umuvuduko w'amaraso. Best Brain Booster ifasha ubuzima bw'ubwonko. Best Men Prime ifasha ku buzima bw'imyanya myibarukiro ku bagabo harimo prostate n'ibindi bice. Best Brain Gummies ifasha gukora neza ku bwonko bw'abana ikarinda no kugwingira. Naho abafite umubyibuho ukabije bagufitiye Best Fit and Detox Tea icyayi gifasha gusohora imyanda mu mubiri n'ibinure bidakenewe. Dukorera Kicukiro Centre urenze ku karere ku nyubako iriho ibyapa bya Mega na Goodrich ahazwi nko kuba Dezami. Waduhamagara kuri 0788 307 794 cyangwa 0788 302 773. Ndakubwiye Eric Tech yaje nk'igisubizo ku banyarwanda. Nari mfite ibibazo by'ibikoresho byanjye by'ikoranabuhanga byari byarananiye pe. Ariko aho nagereye kwa Eric Tech ibikoresho byanjye byose by'ikoranabuhanga karakemutse. Eric Tech ubu ndishimye ni wabyumva. Kwa Eric Tech bazananjye Sankara ajya gukoresha. Tubafite ibikoresho ni naho tugurira ibikoresho byose za laptop, desktop, amakamera zino za CCTV cameras yabiri by'amanyarwanda ndetse n'itagendanwa cyangwa desktop guhera ku bihumbi 80. Ntabwo ari ibyo gusa, tubafite CCTV cameras zicunga umutekano wawe cyangwa se mu kazi kawe. Ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byananiranye tubikora mu kanya nk'ako guhumbya bikaba bishya mu masegonda make cyane kwa Eric Tech. Akira abanyeshuri bashya mu bijyanye na IT, electronics ndetse kandi igitangaje kwa Eric Tech bigisha computer ariko ku mafaranga make cyane n'ibindi ku giciro nk'icy'umuneke hagati y'isoko na station cyangwa se mu mujyi kwa Rubangura.
nimutugane tubafashe kuko dufite ibikoresho byongera ubumenyi bwanyu. Amarembo yacu ahora akinguye. Ku bindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Nimero nizo ngizo 0782510099 Eric Tech niwe muvugana noneho. Urumva ibaza nawe Sankara aho mbavuze ni banyarwanda mujyana abana banyu kwa Eric Tech bakora iki bahinduke ba Bill Gates biga computer kamem encore présent. Waba ushaka kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga zawe, waba ufite YouTube channel ushaka kongera aba subscribers na views bitakugoye, waba ushaka kongera aba followers bawe kuri Instagram na TikTok, like, comment ku mbuga nkoranyambaga zose byarakemutse. Jya ku rubuga www.twika.smm.com aho bagufitiye uburyo bwo kubona aba subscribers n'aba followers banyabo kuri izo mbuga zose mu buryo bworoshye cyane bitakugoye, maze nawe ugatangira kwinjirizwa n'imbuga nkoranyambaga nk'abandi bose. Kubijyanye n'ibiciroho ni nkaho ari ubuntu, wigira ikibazo, kandi aba followers n'aba subscribers aba ari abanyabo. Byumvikane ko ibyo uzajya ukora byose bazajya babikurikirana umunsi ku wundi. Ubu buryo burizewe cyane kandi burakora neza ku bantu bose bari mu Rwanda 100%, aho ushobora no kwishyura ukoresheje mobile money cyangwa cryptocurrency. Twigisha kandi tugatanga ubujyanama ku bijyanye no kubyaza umusaruro internet n'imbuga nkoranyambaga, gukora monetization kuri YouTube, Instagram, Facebook n'ahandi. Ku bindi bisobanuro mwabariza kuri nimero muri kureba kuri screen yanyu nona. Reba filime sasa. Nambarira cyakomeje. Shaka buryo cyavongaho haje kombo y'imodoka nka 10 dore bimisiri. Chewe gadata we. Get out of there, go. Ripa vahongaho nona abaje bafite igitwi gikoresha. Bafite babakora bunduki na mtoto wa bunduki. Bavayo. Oh! Aya. Ripa fiti nyirukansi. Fiti modoka yirukanka we. Raka. Na waratangira. Bakabwa nawe yarema nasubira kuri base. Sapphire 1, we gotta sit you. Sapphire 1 tuzi situation itari nziza. Bikunze basubira inyuma. Backup for Reaper. Dokeneye kutanga backup cyangwa se umusada kuri mugenzi wa Reaper. For me. Hari abasenze baje kumwataka. Bakabwa reba iminota sigara isiga 21. I need my next dose as soon as possible. Nene koko banera indi dose. You just turn around, take I will double your pay nagukwira amafaranga ngo bakwishyura kuri iyi mission. for this problem. Are you fucking serious? Utomba uri serious? I just completed the mission. Mission yari yarangiye. I'm gonna land. Have my shot ready for me. Se ngomba kurandinga na minota sigaje. What I'm telling you to do, you were Wa mukobwa wenye ndifando ukurikiza ibyo nkubwiriza ntabwo negeka. Sobira inyuma ugenda utabare mugenzi wawe se tu. Get it done before it's too late. Ahubwo ugenda utabare amasaha atarakurengana. Kumbano wari wacitse. Nowa yamenye ukuri ko rafandi wawe yabavuyemo. Nowa aratangira. Kumbe mugenzi wabo Reaper nawe arabamutangiyo. Basanze tumwitana cyamana nawe. Reaper. Sapphire 1's gonna take care of this one for you. Sapphire agiye kubikurikira naje kugutabara. Amenye ko mugenzi we w'indege yaje. Tayare. Indege yaje irasa. Indege yaje. Baminjira mu masasu. Ewe mwitunga we. Indege yaje icaho. Nambarira. All the rest on his own. Ibindi Reaper uratse bakata Reaper arabyitaho. Urakoze bakubavanye mu nzira. Abo kurikirana mugenzi wawe nde? Mugenzi wabo Noah. Wigize ikinani. Batanya kwesha ko Reaper nako Noah ari wigize ikinani. Umbe Noah. Aya mashyamba yarasanzwe yazi. Hari nawe yagiye atsimba imbunda mu buvumo. Arapakira nawe. 60 seconds. Mu masegonda atarenze 60 navuga umuntu tunga bugeze kuri Noah nawe umuhitane. Babwira uw'indege. Noah pakira ibikoresho. Noah hano yarasanzwe hazi. Yarasanzwe afite imbunda mu buvumo. On the target. Umva Noah ndimo ndamureba kuri target. Ari hafi muri ayo mashyamba w'umwivugana. Noah vana ibikoresho. Noah ari maraza. Ayare! Misire data we! Misire ku mutwe. Habura gato. Habura gato. He's still moving. Okay, continue engaging. Utaramupima nutegereze. Kuba wacika. Akurikira ka Noah. Noah ni umusore mutubangutse. Aya. Hindura icyuma we. Hindura icyuma. Ah. Maniga. Bagabo ushaka shinzi imbavu kari. Yawe dunyere. Reba. Inyuma. Reba kuri tagisi. You know. Yawe tata we. Hano hari ubuvumo. Fakura samba kure kuri umusaso ariko. Sinzi. Yinjira ubuvumo. Do
Don't even think about coming back here before he's dead. umva aho udatageza umukobwa kuhagaruka kuri base uwo musore utaramwica. Ibaza umuntu mwazanye muri misiyo akareba gutuma kwica. We've arrived at the south entrance of the tunnel. umva tugeze ku muryango w'amajyepfo w'ubuvumo. Hatagira umuntu wese ugaruka atarica Noah. Ibaza umuntu w'umuvandimwe wanyu mwajyanye kuri misiyo bakamubatumaho mu muhitane. Ese wowe ntutabuzi gavana Whoever takes Noah out gets $100,000. umuntu uri bwica Noah ndamuha $100,000 ni amafaranga menshi yongera ku mushahara wanyu. Barisuka abasore barisuka, kumbe Noah nawe ni bandi yazanye ibiturika ubuvumo bwose arabutega bwose za landmine baza ku buvumo. Agasore bihambiriye ibaze muri umuntu urwana afite impamvu abatandukanye n'urwana ashaka amafaranga. Nowe yifitiye umwana w'umukobwa urwaye virusi yamunze, bano bari bararwana bashaka amafaranga. Binjira ubuvumo. Fanda turimo turageramo indani. Musazi turaje tumurase bite birangira. Kumbuka bazanya. Hari wakaraje ku rutsinga. Mine zose. Cyangwa data. Bose. Ndani. Rangije Noah bagenzi be aho mwari muje kuma ibiryo sha batarumena amabuye Garcia Bastard zabakoramo imbecile kagabo nabasigaye hanze akiri tunda. Give me a sit rep. What's going on with Naza timu imeze bite? Turane tubicemure. Akivuga ngo babicemure hari wasotse nabi. Yewe data hari wababicemuriyo. Afande, bigiye kuducemura aribyo bidukemura. Agaruka turubicemure. Kumbe ripa mu muhanda. Ripa byakomeye we. Geze hano. Imodoka yajyana muri reverse. Bite siramera kurusha izindi. Abaza bahereza. Barimo barapfa umuti. Uri bubona uyu muti arabona agafaranga. Virusi yose yari iri ku baturage. Umuti niwo barimo barapfa. Filimi rahawe bayise the cure, the premier for real. Kugiti niwo bibera we kuri bitandatu byawe. Araka Noah ari muri bagenzi be. Noah umusazi mu murase biroroshe. Uyu nawe yivira n'undi waruje kugura umuti. Arabahereza cyambaye grenade ku rutugu. Ripa aracegera acomora pini muri gurunedi akwema pini wa musenzo wakafe wasose kahamirwe bakuye pini muri gurunedi soka ketwe n'umura wambwa we jebwe data we pini miraha we nakubwiye sangara nazigiye we hani nambara barapfumuti wa virusi. Ubona winduka miliyoneri mu masegonda. Nakubwiye bitandatu bya kugiti ntabwo ubuhombye. Bayise the cure. Ire we barabandi mu muhanda nambara ziraha. We abasenzi bafite ikitwa igikoresho sinzwe n'ubuvana amahoro. Fata misire kira muri tagati arangije afungura sentire raka ripa napima mapine. Ripa there bapima umusozi baridura umusozi baramabuye y'umusozi jepe tata we. Ripa yongera yicara mu modoka mwikankari videya tudeya bihuta ikiko bahuta isosi bamennye umusozi. Yinjira ubuvumo ameingia ndani ya buvumo. Arabaca inyuma y'ubuvumo sasa. Bageza zirakurura. Hano ni igifunzo gikora. Bose masasu yabashiranye. Bose bazanye kuri misiyo ariko yafite impamvu arwana. Kumbe Ripa. Be advised, you guys are heading right into. Imbere yawe hari construction zone, hari chantier. Arabari kubaka uburyo umunuza. Ikiraro. Bageze hano zirirenga. Arabari kwishensia. Chantier ngo niyo chantier mu Cyongereza. Ibiti bivayo. Yambara V8. Irirenga. Chantier ngo niyo chantier mu Cyongereza. Aba nawo mu buvumo sasa. Aba mu buvumo. Baragigira. Bagabo
bagabo ambara we baracyafite ubera mu mirimo makeya bibuturikira hagati yabo senzi mena mugenzi w'agatorero zongere buriya ntuzarwana n'umuntu afite impamvu arwana wowe uraho ushaka amafaranga ayare ripa dore imodoka kagabo karatwara ageze hano ukandeba inyuma gatoya abagabo bara sasa abasenzi kanze mbongeze ngo burya nuho umuntu uzamwongeze nuho umuntu uzamuhera imwe azane yitwa gasafuriya we mashini gani y'urutambi umuhanda rwagati yakubwiye ubu uzamwongeze yakubwiye ko ibitaro byawe ku biti ntabwo ubuhombye bamwishe ripa yakubwiye da premier bari gupfa umuti virusi irari tayarageze mu baturage bari gupfa umuti ubona umuti afite amamiliyari dore ibyo bita intambara y'umuti we n'iyi filime ni umuti urayisanga ku giti dawa ya moto ni igiti natangira umbe mugenzi we Nowa yagambaniwe buriya ngo uw'Imana igishizeho akaboko niyo waroga inshuro 100 ntacyo yaba akagabo karacyari kazima kagabo kavayo kamenya ukuri harafite kanuza areberaho bagenzi babo baherereye bakiri bazima abona hasigaye umwe ripa nande nuri mu ndege kagabo gafite umutima kagabo gafite umutima arimo aragenda nawe inyuma ye wa mukobwa Zafal yakura umuriro we yakubwiye uw'Imana igifatiye ukuboko uw'Imana igikunze niyo waroga usubizamo niyo waroga uturirana we ntacyo yaba umukobwa virusi irazamuka umukobwa arafite iminota mikeya virusi irazamuka tangira kurerembura amererembure iminota 0 arwana n'ubuzima arahanyanyaza ariko manega yitsimba hakuno manuka munsi y'ikiraro manuka munsi yo ku kinamba bana y'ibikoresho duhangane kumbe ubwo amanura indege ukontara indege byanze maniga nakubwiye umukobwa nawe ubuzima buri habi umukobwa nawe arimo ararerembura kontara indege bitangira kwanga maniga yarataye imbunda subira inyuma afata igikoresho ishyiramo yirekuriraho baneza kuri mugenzi we binjira amasaza ashyiramo indi magazine ayare mugenzi we yagize gutya asimbutsamo intebe yagiye abuza kontorori yewe tahabura gato nawa ahagabo nawe umugabo narenga ntago azapfa pe umugabo gupfa ko biri kure rangije hano harabazaga hano harabaribereye mu butembere bageze amaho bari baje mu butembere aho sheri badufata kariri bada kwifatira kariri ni DJ Eddie nako DJ Eddie wo kuruyenze arasohokanya n'umukunzi shewe sheri ubusana hano komeruka ari hazima hahiye ryari hazo muribwe dude mwana yo bene wanyu ufite imodoka nzajya kuranda wa musenzi nuko wewe imodoka yanjye nuko niba udashaka isasu wasohotse imodoka yawe yitware nta kibazo yanigana yarayiba aratangira yenda akamodoka kaba kajyana batyo yari atinyirukansi arimo aragenda areba mugenzi waho aherereye hano kuri satellite yari afite location yiwe
after mission yari yahawe aranje mission baramubitrayinga after mission kobwa arafunguye umutaka buzima buri habi ni Zafa ata ya miti gabanya ubukana bwa virusi ariko ngo igabanya amasaha 28 kobwa umutima buramucika niba afite inyatsi zimwe ziko ngo turawanze nyatsi y'igishegabo buri ari nyatsi y'ingore hiraga kubitwa n'ingwa ko irakuzonga shawe none nyatsi y'ingabo yo nimo gake iyi gishegabo yo biba bivanze iragukanyaga nimwe bitamu n'urukwega ntoryi irakuzonga niyo umukobwa afite yitera umuti biranga yitera umuti biranga arawijomba koko kobwa amaherwe uremera awi niyo nyatsi y'igishegabo Highway manu himpaswe hey manu nabayirya none uro gushimirwa iteka ryose mukobwa mani nabikoze nakubwiye nyatsi y'igishega biragatsindwa ayataga ikavyo yigiriye. Every one of those incompetent bastards is dead. Atabasenzi bose kaduhanganye nabo Reaper bose bapfuye. Noah's out there. Sibyo ko Noah ari hano hanze. And he's gonna be looking for you, Reaper. Kandi ko biri kose Noah ari maraguhiga. To get me that case before he... Ndashaka umubone mbere yuko akubona nashaka iyo case. Kumba kiri maravuga. Noah! Abenu uri modoka ya mugenzi we. Chebwa data we. Modoka ya Reaper. Uzongere wa musenzi we. Kagabo nakiyabirize. Mwana anje agomba buna umuti. Noah vayo. Hey! Bagabo barihambira. Modoka era mu giti. Era mu giti.net. Hariya hejuru niho wandika voice akadomo gita akadomo net. Kumbe! Reaper muturuka inyuma. Nigishurutsinga. Bone gishurutsinga. Bana ya pistol. Kula slider. Bagabo ziragigira. Mutumita mu giti nyuma. Fata mu rubavu. Giti gisongoye. Kagabo nakarame n'ukuntu kireshya. Nanda kinje mu mwijima tu. Cyangwa nko munuza. Mugi ha. Bose n'abasirikare nawe wagaya. Sara mfata imbunda wa musenzi we. Kiramendi magazine. Ngo bafite isereri yashinze imbavu kenshi. Shiramo. Nawe bana icyuma ramubaga. Senzira. Bambi. Basirikare. Barakomagurana. Bitata we. Modoka. Iracyari mu giti.net. Bagabo. Bose. N'abasirikare hamwe. De tourner. Bagabo karabangutse we. Bagabo sira. Hey! Tuza sha! Tuza! Turiza muri Nyagasani. Calm down. Calm down. Tuza! Tuza! Dewe! Bagabo! Shingisha umugongo. Kandi ngoto. Bipfunsi ikigabo kirakomeye. N'abafata ingoto n'abarayikanda nakiniga ariko bose baranigana. Bose n'abasora mushyira hagati y'ibiti. Amamodoka iramanuka. Namuniga umugabo. Tangira kuririmbura. Kanzi ingoto. Kandi ingoto. Kandi ingoto. Pati ingota arayikanda kagabo. Tangira kubona ibiyeziyeze. Tangira kubona haje uruburo. Iyo umuntu agiye gupfa abona ibintu bidahari. Kanzi ngo tumugabo nari mu rubura. Hey! Ariko ukabona urupfa akabona imbunda.
Garana akanyamasengesho yarakanize gaza gafata ubutaki gakurura imbunda karangire karayegura reba filime ripa kirangaye reba filime ugatuza bashyiraho modoka ijya mu giti neza ni parike bande y'igiti si bitandatu se niyo ya parikingi ku giti. Hey warangiza ugakubita n'umugabo ngo urabona wowe abasirikare baba barariwe ntuzakinisha umusoja niyo yaba ari retired ujye ugenda gake. Abagabo baba baraciye mu bintu bikomeye warangiza ukazana igikoma ngo urabona ngo kamaze urabona ngo twarakuranye ngo kwa padiri kuri paruwasi. Civilian ijya ufunga umunwa no kubita n'umusirikare ugenda gake. Umusore yavuyeyo n'umutara ufite hasigaye intambara yiwe na Fandi. Hey Noah Fandi sasa nari zo nahamagara. I know you can hear me. Ndabizi uri muranyuma nawe ramugambane ngo bamwice. And I know you're upset. Kandi ndabizi wanarakaye. But what you don't understand is this. Ariko ikintu kimwe utari masobanukirwa ni iki ngiki. We cannot give this cure to the public. Nango uyu muti twawa isi yose nango we can't give the cure to the public. The world's population is approaching 9 billion. Ati iyi si iri miruzo imaze kuzuramo abaturage za kuri miliyari 9. People. We release this medication and we will have catastrophic consequences. Nituramuka dufashe uyu muti tukawa isi yose biraza kubyara ingaruka zitari nziza. Now I promised you I'd take care of your daughter. Nagusezeranye ko ndita ku mukobwa wawe. And I'll keep that promise. Kandi iryo sezerano rwose nzarikurikiza nzanabikora. Bomba abantu. But you must return to me what is mine. Ariko ugomba ngarurire ibyanjye. You do that, everything that's happened is behind us. Uramutse uzaniye uwo muti ibyabaye byose twabisiga inyuma. Your daughter's counting on you, Noah. Ati mukobwa wawe nayo yiringiye Noah. And you are running out of time. Kandi igihe kirimo kirakurengana. Oya. Are running out of time. Ahubwo Fandi nayo igihe cyarenganye. Taking your shot, man. Mwana wakwiteye urukingo se. We have 2 hours, bro. Mwana ndafite amasaha 2 imbere nta cyihutirwa. Before you take it. Shaka uza kwitera usagaje amasegonda 10. Humura mwana. Amuti turaba twahubonye. Things aren't cheap. All right? They're actually quite expensive. Mwana uyu muti urahenze. Twitonde. Tayara bari mu ndege nabo. Uyu nawe afite virusi muri we. Agiye kwitera wa muti ugabanya ubukana bwa virusi banga kujyamo. Base, my syringe is malfunctioning. I have less than... Umuti wanjye ntabwo urimo urakora kandi sigaje minota 40. 40 minutes is plenty of time to... Minota 40 ni myinshi bagarutse hano ku kibuga cy'indege. Turaza kugutera umuti utoje bana nta kibazo. Bazi ko misi minota 40 baraba irangije. This disease. Ati uyu muti uzarimbura iyi ndwara burundu. But before we can do that, ariko mbere ko tubikora, we must succeed today. We must succeed today. Uyu muti turasabwa gutsinda. Noah, your daughter's counting on you. Ati mukobwa wawe nayo yiringiye. Noah arangije avayo. Noah nawe babwiye ngo araza gutera y'ishyamba amanuka n'ikirenge. Bagabo n'abakomanda simbuka mu modoka igenda we. This monkey gets all the action and we get to what? Dick around? Mana basenze bajya gukora mission tukuma mu modoka dutegereje paka. Aba Delta team baba babwiye ngo baraza kwivanga mu ntambara uko byakomeye. Uyu ne babwiye ngo aze guca iki y'amashyamba. Banaho baciye amashyamba. Bano bategereze mugenzi wabo hehe. Ku gasozi. Tugaturi muri position. Bano ba Delta team nabo bashyiramo baritegura. Tibikoresha. Bano babwiye ngo bagume mwikamyo yabo paka. Bombeje byakomeye. Now we wait. Abo turategereje. Okay. It's an ancient piece of shit. You should have brought the scar. Mwana ntabwo wakwazanye umwana nabwo bakabaye wazanye inkovu. Hano aro babwiye ngo ategereze mu modoka ze gukora iki? Wa mundi w'ibyo virusi witwa Maxwell Powell. Naca hano. ETA 2 minutes. Mu minota 2 arabaguciyeho atwaye imodoka yo mu bwoko bwa BMW British Motor Works. Cyangwa se BMW. Nabashyiramo isasu. In your position. Target in position.
agira umuziki wa stand music nawe arayicanira abonye umugabo ufite akavarisi aciyeho nawe arakurikira tayari ndakubwiye hano hey Heading west. arimo arerekera mu burengerazuba namwe mukurikiri heading west. Noah, target at 3 o'clock. musore muto 3 o'clock bite nta rukurikiye nawe komeza mu burengerazuba bwa cyangwa mu burasirazuba tayari hari waciye amashamba uyakurikira aturutse inyuma torere Go ahead and smoke him. Reaper gira vuba muhagarike bana y'igikoresho we ko filime tuyitangiye nababwiye uyu munsi n'abaha show aracari the premier wada for real midaya today the premier Sankara aya bakubwiye virusi yabaye bararwanira umuti we ubu wanazagenda muri laboratoire Coming in from the right. we tagati yawe iraza guturuka iburyo bwawe musore mutoya itegereje vuba vuba nawe witambika mu muhanda no wavana y'igikoresho we bari bunduki. Time to intercept 10. amasegonda icumi arabahingutse abarababona yakura umuriro the premier nakubwiye Target is ndamuswase aracyari mu nzira agenda we imodoka ziriruka bari mu muhanda y'imisozi baniga arakurikira ni Noah umukobwa we nawe ararwaye we bajya binjiye mu buvumo tangira imbere y'ubuvumo n'abacizi gusama we tayari musore arabangutse dore icyo bita siporo we bagabo imodoka icyo batwaye baracumva mister icyo batwaye baracumva icyo bita ikankari mister twaye BMU abayita BMU genda kure pamu bikura ariko si yuko bagabo bakoze virusi nyuma yo gukora virusi banashyira umutima niwo bashaka gushyira ku isoko. Scanning. Give me 10 seconds. Update. musore mutoya itegura mu masegonda 10 ubigeza kuri waypoint About 2 clicks along. turimo turamurebera kuri satelite bari mu misozi Take the path on your left. we cy'ibumoso bw'ahantu herereye nibwo uri batangira imbere gatoya bagabo bateguye intambara we barapfa umuti bakoze virusi umuti niwo bashaka gushyira ku isoko. musore muto irukanga kuko umuti w'umwana wawe uyu nafite agakobwa karwaye virusi iri mu maraso yako gomba abona umuti afite impamvu abikora we bita impamvu abikora bagabo bica bita umuriro virusi bari intambara ziriho we chabita economic wall Point Bravo. we checkpoint Bravo mwitegure namwe aronya batangirira imbere namwe Bruce namwe mwitegure inyuma ya mugenzi wanyu dore cyuma we nakubwiye uyu munsi ndabaha show bicara mu muhanda bicara mu muhanda mugenzi wabo nawe ari hano bamucaho bose ekipe zimwe Right now, shoot him. Let me show you. we murase Piece of shit. aka ni akantu gatoya rishyiramo nakubwiye Sankara niteguye kubasha uyu munsi uraba magazine wongera urodinge we vuba vuba kagabo gatwa gafite virusi nabo gafite umutima ko ntago ari buranga kihagazeho nk'imbwa ry'uruhu nasi umusenzi sha mwana murase barasa shoferi ufite umutima we yihagazeho barasa shoferi arasa n'uwari kumwe na shoferi umwiye ariyo bambaranye yabo data we siri kwentegere dore icyo bita kabarangari sebwaga data we inambarira nambarira hawe barapfa umuti uyu nawe imodoka y'abagenzi be habuze gatoye sebwe data we Is approaching checkpoint Bravo. umva ntago umugabo muramufata turi kumara kuri satelite haguruka musore mutoya Noah umugabo aracyari imbere akurikiwe na mugenzi wawe River niwe ukurikiye arangije ajya mu muhanda arabatega Reaper, you're gonna be in the car. River agenda agace ya mugenzi wawe ari imbere ya terasi uwo mugabo gira vuba vuba akiza nagati mena gatuza nagatobanura mena gatuza tayari imodoka irenga imanga dore imodoka iyo wari wibye umuti nakubwiye aracyari samano ubu niyo yarangira mwaryohewe. Sapphire 1, you're confirmed to get back to base. wa mukobwa muto uri mu ndege utatagaruka kuri base nabona intambara irangiye mission accomplished sigaje amata 27 mane himbazwe
uyu nawe amanuka aca munsi y'umanga y'umusozi utaza hakuno ni river mwongera mandi ntanyurwa n'umuzimu wawe utazagaruka. Uyu nawe Nowa vuba amanuka umusozi ajya kureba mugenzi we. Oh, you did really good out there today. Basore Nowa mukoze neza aho hasi mwitwaye neza mu kibuga. Reaper's gonna bring you back to base. Ndashaka umutima ugaruye kuri base nona. Promise you. Mukobwa wenda ndaza kumutabara ndabigusezeranya. Urakoze afande. Give me a secure line to Reaper. Ndashaka munshyireho umurongo w'ibanga mvugane na River. Fanda aravuga mushyire umurongo w'ibanga hano yavugiraga kuri ku murongo bose bahuriyeho nk'abantu ya emisiyo arangije aravuga ati bamwe umurongo w'ibanga avuganiraho nande na River niwe ufite kano gaki gakesi karimo umuti. River zana umuti uzana mu modoka. Reaper Noah's closing in on your location. Ati Noah mugenzi wawe arimo araza ahantu herereye urebe fande. Now I told him that the cure is for public release. Namubwiye ko uyu muti turuwe abaturage bose bagakira public release. But you and I know very, very well that that's not gonna happen. Ariko nge nawe turabizi ko uyu muti tutarubuhe isi yose kuko turashaka kubyaza amafaranga. Arimo arabwira uri mu modoka babandi batumane ku murongo w'ibanga. I need you to take him out. Ndashaka wice Noah. I understand, sir. Ndabyumva nyakubahwa. Fanda itabwira ufite umuti ngo bagenzi be bose abivugane harimo na Noah. Reba kugambanirwa ku misi irangiye. Avuyeyo Noah nabaza rwose misi irarangiye. The case, huh? Nyuma na nyuma wabonye varisi mu muti. Yeah, man, you did good. Man ukoze neza bro. Ashiramo fire mode. Abazi by'imbunda buri imbunda ntabwo wapfa kurasa utamanuye buto ya fire mode. Yeah, man, you did good. Koze neza mwana arangije murebe kandi agatoki ashiramo fire mode arabibona murabye maso arahinduka menya yuko yagambaniwe arayizamura nawe atayizingura reba filime sasa ngiye kurasa manigara kwe parabangutse ni Noah bakozanyaho Noah tayari magazine yashushe munda yashushe uyashiramo indi magazine wabonye amasasu yakuruye n'abakina igitsi ukurikiza umuriro nka cya gitutsi kagabo karabangutse maniga aracika manuka ku manga y'umusozi genda shinga imbavu ku rutare cyawe manuka cyawe data we shinga umugongo ukurikiza amasasu ndakubwiye ibintu nk'ibi nta muntu wizera ubundi. What the hell is going on? Mwana Reaper bigenze bitaho ngaho. He's gone, sir. Arancitse fande. Jesus Christ. Mana nyagasani Jesus Christ. You just bring me my case. Zana imfunguzo zanjye muhigu wa musenzi bakira nyakubahwa abari baje kugura imiti turabona bafite imodoka nyinshi imodoka 9 12 15 zirimo ziraza zegeraho Reaper ari kandi Reaper ni ufite umuti. 3 tells me enemy personnel. Reaper na muri ya mafoto akufata kuri satellite umwanzi arimo araza aho ngaho abari baje kugura umuti banza baje kukwiba abanye ko agomba kubahereza koze iki atahageze barimo baraza aho ngaho. Ya aracyarisa Canada Premier umva narababwiye ngo ahantu honyine wasanga ibikoresho byo mu nzu byiza kandi bigezweho by'ikinyejana ni muri Kwizerwa Arts Furniture hariya ku Gisozi. Intebe nziza masaramanje bitako yo mu nzu amagari de robe bitanda buriya nta kintu cyoza kubona umuntu ari umusirimu ariko atuye habe cyangwa se afite ibintu byo mu nzu biraho bigoswe. Rero Kwizerwa Arts Furniture yaje ari igisubizo ku banyarwanda ndetse aho waba uri hose wowe tanga komande tuyikugezeho vuba cyane byihuse. Kwizerwa Arts Furniture ibazo n'abantu usanga aravuga indi nanjye abanyarwanda urumva kambasangiza ibyiza nta mpamvu yo kubyihererana nawe ndebera intebe z'ikinyejana saramanzi ibintu byiza cyane hamwe udaterwa ipfunwe no kwemvita abantu iwawe kubera ukuntu haba hasa. Ukeneye byinshi bihatandukanye ni kuri iyo nimero wahamagara Kwizerwa Arts Furniture cyangwa se no kuri IG kuri Instagram udusanga kuri Kwizerwa Arts Furniture.
ikaze muri Vibratas Plus Limited. Abagabo mugira ibibazo byo kurangiza vuba twabadabagije ngiyi product ya Sanya Powder ibavura mu minsi 10 gusa. Abafite igwingira y'igitsina hano hari ibinini bibavura vuba byihuse iminsi 30 yonyine. Burya rero ngo ukomye urusyo ku maningasire, niyo mpamvu abakobwa n'abadamu twabahaye product nziza cyane hano z'umwimerere. Sweet Mami hari 4-in-1 all infection solution, ni product zibavura babane bari imihango babara bageze mu gihe cy'uburumbuke, izi bavura vuba byihuse. Ikindi none burya abaganga yabashakanye ntabwo yagira neza, hariho kwiyongera kw'ibiro byinshi bikabije. Niyo mpamvu hari ibinini bya loose weight tablet kandi bibafasha mu kanya nk'ako guhumbya. Mushaka gusohoka musa neza, mushaka kujya skin nza ikeye byanyabyo ngi Marathon oil, hari licorice oil, ni amavuta meza atangaje abavura ibiheri, akaba skin nziza inyereye buryo bugaragara. Udushaka kuduhamagara kugira dukorera ngiyo nimero kuri screen yawe 079 16 45 382. Dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Mike floor ya mbere, umuryango ni 23. Ushaka product yacu utagezeho dukora delivery. Abari mu ntara mwishyura kuri kode yacu mbere, abari muri Kigali rwose nabwo byihuse motara wacu kabagezeho mu kwishyura abagezeho. Platforms zacu dukoresha hari Instagram Vibratas rwa Facebook, Vibratas rwa YouTube channel yacu ni Vibratas TV. Murakoze cyane murakarama. Dore ibintu bituma umugabo n'umugore bashakana: kubyara no kwagura umuryango, kugwiza ubutunzi, kugakubita ndetse no gukora byimazeyo. Uretse ko ino minsi ingo nyinshi byamaze kwanga pe kuko urwego rw'imikorere rwagabanutse. Niyo mpamvu Mega Global Market yakuzaniye products zikorwa n'inganda zikomeye nk'izo muri Amerika, India na China, zikatugeraho hano ku cyicaro mu Rwanda, aho bagufitiye nka Best X Power Coffee for Men, ifasha abagabo gusubirana ikuzo bahoranye mu gitanda, ikanabungabunga ubuzima bwa prostate. Si ibyo gusa kandi kuko bagufitiye izindi products nyinshi nka Best Lady Care, ifasha abagore kugira ubushake, ububobere, ikanaringaniza imisemburo. Best Fish Oil, ifasha kuringaniza umuvuduko w'amaraso. Best Brain Booster, ifasha ubuzima bw'ubwonko. Best Men Prime, ifasha ku buzima bw'imyanya myibarukiro ku bagabo harimo prostate n'ibindi bice. Best Brain Gummies, ifasha gukura neza ku bwonko bw'abana, ikarinda no kugwingira. Naho abafite umubyibuho ukabije bagufitiye Best Fit and Detox Tea, icyayi gifasha gusohora imyanda mu mubiri n'ibinure bidakenewe. Dukorera Kicukiro Centre, urenze ku karere ku nyubako iriho ibyapa bya Mega na Goodrich, ahazwi nko kuba Dezami. Waduhamagara kuri 0788 307 794 cyangwa 0788 302 773. Ndakubwiye Eric Tech yaje nk'igisubizo ku banyarwanda. Nari mfite ibibazo by'ibikoresho byanjye by'ikoranabuhanga byari byarananiye pe. Ariko aho nagereye kwa Eric Tech ibikoresho byanjye byose by'ikoranabuhanga karakemutse. Eric Tech ubu ndishimye ni wabyumva. Kwa Eric Tech bazananjye sanga arajya gukoresha. Tubafite ibikoresho ni naho tugurira ibikoresho byose za laptop, desktop, amakamera zino za CCTV cameras yabiri by'amanyarwanda ndetse n'itagendanwa cyangwa desktop guhera ku bihumbi 80. Ntabwo ari ibyo gusa, tubafite CCTV camera zicunga umutekano wawe cyangwa se mu kazi kawe. Ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byananiranye tubikora mu kanya nk'ako guhumbya bikaba bishya mu masegonda make cyane kwa Eric Tech. Akira abanyeshuri bashya mu bijyanye na IT, electronics ndetse kandi igitangaje kwa Eric Tech bigisha computer ariko ku mafaranga make cyane n'ibindi ku giciro nk'icy'umuneke hagati y'isoko na station cyangwa se mu mujyi kwa Rubangura. Ni mutugane tubafashe kuko dufite ibikoresho byongera ubumenyi bwanyu. Amarembo yacu arakinguye. Ku bindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Nimero ni izo ngizo 0782510099 Eric Tech niwe muvugana. Noneho urumva ibaza nawe sankaraho mbavuze ni banyarwanda mujyana abana banyu kwa Eric Tech bakora iki? Bahinduke ba Bill Gates biga computer kamem encore présent. Waba ushaka kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga zawe, waba ufite YouTube channel ushaka kongera aba subscribers na views bitakugoye,
waba ushaka kongera aba followers bawe kuri Instagram na TikTok, like, comment ku mbuga nkoranyambaga zose byarakemutse. Jya ku rubuga www.twika.smm.com aho bagufitiye uburyo bwo kubona aba subscribers n'aba followers banyabo kuri izo mbuga zose mu buryo bworoshye cyane bitakugoye, maze nawe ugatangira kwinjirizwa n'imbuga nkoranyambaga nk'abandi bose. Ku bijyanye n'ibiciro ho ni nk'aho ari ubuntu, wigira ikibazo, kandi aba followers n'aba subscribers aba ari abanyabo. Byumvikane ko ibyo uzajya ukora byose bazajya babikurikirana umunsi ku wundi. Ubu buryo burizewe cyane kandi burakora neza ku bantu bose bari mu Rwanda 100%, aho ushobora no kwishyura ukoresheje mobile money cyangwa cryptocurrency. Twigisha kandi tugatanga ubujyanama ku bijyanye no kubyaza umusaruro internet n'imbuga nkoranyambaga, gukora monetization kuri YouTube, Instagram, Facebook n'ahandi. Ku bindi bisobanuro mwabariza kuri nimero muri kureba kuri screen yanyu nona. Reba filime sasa. Nambarira cyakomeje. Shaka buryo cyava ngaho. Haje kombo y'imodoka nka 10 dore bimisiri. Chewe gadata we. Get out of there, go. Ripa vahonga onona abaje bafite igitwi gikoresha. Bafite babakora bunduki na mtoto wa bunduki. Bavayo. Ho! Aya. Ripa afite nyirukansi. Fite imodoka yirukanga we. Raka. Na waratangira. Bakabwa nayo yari marasubira kuri base. Sapphire 1, we got a situation. Sapphire 1 tugira situation itari nziza. Bikunze basubira inyuma. Backup for Reaper. Dokeneye kutanga backup cyangwa se umusada kuri mugenzi wa Reaper. For me. Hari abasenzi baje kumwataka. Bakabwa reba iminota sigara isiga 21. I need my next dose as soon as possible. Nene koko banera indi dose. You just turn around, take I will double your pay. Nakukwira amafaranga ngo bakwishyura kuri mission. this problem. Are you fucking serious? Utomva uri serious? I just completed the mission. Mission yari yarangiye. I'm gonna land. Have my shot ready for me. Ngomba kurandinga na minota sigaje. What I'm telling you to do, you are Wa not. mukobwa wenye ndifanda ukurikiza ibyo nkubwiriza ntabwo negeka. Sobera inyuma ugenda utabare mugenzi wawe se tu. Get it done before it's too late. Ahubwo ugenda utabare amasaha atarakurengana. Kumbano wari wacitse. Nowe yamenye ukuri ko rafandi wawe yabavuyemo. No waratangira. Kumbe mugenzi wabo Reaper nawe arabamutangiye. Basanze tumwitana cyamana nawe. Reaper. Sapphire 1's gonna take care of this one for you. Safa agiye kubikurikira naje kugutabara. Amenye ko mugenzi wawe indege yaje. Tayare. Indege yaje irasa. Indege yaje. Baminjira mu masasu. Ewe mwitunga we. Indege yaje caho. Nambarira. The rest on his own. Ibindi Reaper uratse wakata Reaper arabyitaho. Urakoza bakubavanye mu nzira. Ahubwo kurikirana mugenzi wawe nde? Mugenzi wabo Noah. Wigize ikinani. Batanja kwesha ko Reaper nako Noah ari wigize ikinani. Umbe Noah. Aya mashyamba yarasanzwe yazi. Hari nawe yagiye atsimba imbunda mu buvumo. Arapakira nawe. 60 seconds. Mu masegonda atarenze 50 navuga umuntu tunga bugeze kuri Noah nawe umuhitane. Babwira uw'indege. Noah apakira ibikoresho. Noah hano yarasanzwe hazi. Yarasanzwe afite imbunda mu buvumo. On the target. Umva Noah ndimo ndamureba kuri target. Ari hafi muri ayo mashyamba w'imwivugana. Noah avana ibikoresho. Noah ari maraza. Ayare! Misire data we! Misire ku mutwe. Habura gato. Habura gato. He's still moving. Okay, continue engaging. Utaramupima nutegereze. Kuba wacika. Akurikira ka Noah. Noah ni umusore mutubangutse. Aya. Hindura icyuma we. Hindura icyuma. Ah. Maniga. Kagabo ushaka shinzi mbavukari. Yawe dunyere. Reba. Inyuma kwe. Reba kuri tagisi. You know. Yawe tata we. Hano ari ubuvumo. Fakura samba kure kuri umusaso ariko. Sinzi. Yenjira ubuvumo. Don't even think about coming back here before he's dead. Umva udatageza mugobwe kwagaruka kuri base uwo musore taramwica. Ibazo umuntu mwazaje muri misiyo akareba gutuma kwica. We've arrived at the south entrance of the tunnel. Umva ategeza ku muryango w'amajyepfo w'ubuvumo. Atagira umuntu wese ugaruka atarica Noah. Ibazo umuntu w'umuvandimwe wanyu mwajanye kuri misiyo bakambatuma mu muhitani. Ese wowe utabuzi kavandane bukuhe. Whoever takes Noah out gets $100,000. Umuntu uri bwica Noah ndamuha $100,000 by'idolari n'amafaranga menshi. Yongera ku mushahara wanyu. Barisuka abasore.
barisuka kumbe Nowa nawe ni bandi yazanye ibiturika ubuvumo bwose arabutega bwose za landmine baza ku buvumo agasore bihambiriye baze muri umuntu urwana afite impamvu abatandukanye n'urwana ashaka amafaranga nowe yifitiye umwana w'umukobwa urwaye virusi yamunze bano bari bararwana bashaka amafaranga binjira ubuvumo fanda turimo turageramo indani musazi turaje tumurase bite birangira kumbuka bazajya hari wakaragiye ku rutsinga mine zose cyangwa data bose ndani rangije Nowa boy Nowa bagenzi be aho mwari munda ko bibiryo sha batarumena mabuye Garcia Bastadi zabakoramo imbecile Kagabo nabasigaye hanze akiri tunda. Give me a sit rep. What's going on with now that we meze bit atrade tubicemure akivuga ngo babicemure hari wasotse nabi yewe data hari wababicemuriyo afande bigiye kuducemura nibyo bidukemura agaruka turi bicemure kumbe ripa mu muhanda ripa byakomeye we geze hano imodoka yajyana muri reverse bitensi iramera kurusha izindi n'abaza bahereza barimo barapfa umuti uri bubona uyu muti arabona agafaranga virusi yo tayari iri ku baturage umuti niwo barimo barapfa filimi irahawe bayise the cure the premier for real ku giti niwo bibera we kuri bitandatu byawe araka no wari muri bagenzi be Nowa umusazi mu murase biroroshye uyu nawe yivira n'undi waruje kugura umuti arabahereza cyambaye grenade ku rutugu Ripa aracegera acomora pini muri gurunedi akwema pini wa musazo wakafe wasosa kahambirwe bakuye pini muri gurunedi soka ketwe n'umura wambwawe chebwe data we pini miraha we nakubwiye sangara nazigiye we hani nambara barapfumuti wa virusi ubona winduka miliyoneri mu masegonda nakubwiye bitandatu bya kugiti ntabwo ubuhombye bayise the cure ire we barabandi mu muhanda ntambara ziraha we abasenzi bafite ikitwa igikoresho sinzwe n'ubuvana amahoro fata misile kira muri tagati arangije afungura sentire raka ripa napima mapine ripa there bapima umusozi baridura umusozi dore amabuye y'umusozi cepu tatawi Reaper yongera yicara mu modoka mw'ikankari videya tudeya yewe mwihoze bihuta ikiko bahuta isosi bamennye umusozi yinjira ubuvumo amengia ndani ya buvumo arabaca inyuma y'ubuvumo sasa bageze zirakurura hano ni igipfunsi gikora bose amasasu yabashiranye bose bazanye kuri misiyo ariko yafite impamvu arwana kumbe Reaper imbere yawe hari construction zone hari chantier hari abari kubaka umuntu uza ikiraro bageze hano zirirenga hari abari kwishensiya chantier ngo niyo chantier mu cyongereza ibiti bivayo yambara V8 irirenga chantier ngo niyo chantier mu cyongereza aba nawo mu buvumo sasa aba mu buvumo baragigira bagabo nambara we baracyafite ubera mu mirimo makeya bibuturikira hagati yabo senzi mena mugenzi wa gatorero zongere buriya ntuzarwana n'umuntu afite impamvu arwana wowe uraho ushaka amafaranga ayare Reaper dore imodoka kagabo karatwara
ageze hano ukandeba inyuma gatoya abagabo bara sasa abasenzi kanze mbongeze ngo burya nuho umuntu uzamwongeze nuho umuntu uzamuhera imwe azane yitwa gasafuriya we mashini gani y'urutambi umuhanda rwagati yakubwiye ubu uzamwongeze yakubwiye kuri bitaro byawe kuri biti ntabwo ubuhombye bamwishe ripa yakubwiye da premier bari gupfa umuti virusi irahita yarageze mu baturage bari gupfa umuti bari gupfa umuti bari gupfa umuti ubona umuti afite amamiliyari dore ibyo biti intambara y'umuti we n'iyi filime ni umuti urayisanga ku giti dawa ya moto ni moto dawa ya moto ni giti natangira umbe mugenzi we Nowa yagambaniwe buriya ngo uw'Imana igishizeho akaboko niyo waroga inshuro 100 ntacyo yaba akagabo karacyari kazima kagabo kavayo kamenya ukuri arafite kanuza areberaho bagenzi babo baherereye bakiri bazima abona hasigaye umwe Reaper nande nuri mu ndege kagabo gafite umutima kagabo gafite umutima arimo aragenda nawe inyuma ye wa mukobwa Zafal yakura umuriro we yakubwiye uw'Imana igifatiye ukuboko uw'Imana igikunze niyo waroga usubizamo niyo waroga uturijana we ntacyo yaba umukobwa virusi irazamuka umukobwa arafite iminota mikeya virusi irazamuka tangira kurerembura amererembure iminota 0 arwana n'ubuzima arahanyanyaza ariko manega yitsimba hakuno manuka munsi y'ikiraro manuka munsi yo ku kinamba bana y'ibikoresho duhangane kumbe ubwo amanura indege ukontorora indege byanze maniga nakubwiye umukobwa nawe ubuzima buri habi umukobwa nawe arimo ararerembura ukontorora indege bitangira kwanga maniga yarataye imbunda subira inyuma afata igikoresho ishyiramo yirekuriraho baneza kuri mugenzi we binjira amasaza ashyiramo indi magazine ayare mugenzi we yagize gutya asimbutsamo intebe yagiye yabuze kontorori yewe tahabura gato Nowa ahagabo nawe umugabo narenga ntago azapfa pe umugabo gupfa ko biri kuri rangije hano harabazaga hano harabaribereye mu butembere bageze amaho bari baje mu butembere aho sheri adufata kariri bada kwifatira kariri DJ Eddie nako DJ Eddie wo kuruyenze arasohokanya n'umukunzi shewe sheri ubusana hano komera ukari hazima hahiye ryari hazo muribwe Dude, mwana yo yo bene wanyu ufite imodoka nzajya kuranda wa musenzi nuko wewe imodoka yanjye nuko niba udashaka isasu wasohotse imodoka yawe yitware nta kibazo yanigana yarayiba aratangira njye akamodoka kaba kajyana batyo yari atinyiru kansi arimo aragenda areba mugenzi waho aherereye hano kuri satellite yari afite location yiwe afite mission yari yahawe aranje mission baramubitrayinga after mission kobwa arafunguye umutaka buzima buri habi ni Zafal ataya miti gabanya ubukana bwa virusi ariko ngigabanya amasaha 28 kobwa umutima buramucika Nibasha afite inyatsi zimwe ziko ngo turawanze yanyatsi y'igishegabo buri ari inyatsi y'ingore hiraga kubitwa n'ingwa ko yo irakuzonga shawe none inyatsi y'ingabo yo nimo gake iyi gishegabo yo biba bivanze bro iragukanyaga
nimwe bitamu urukwega ntoryi irakuzonga niyo umukobwa afite yitera umuti biranga yitera umuti biranga arawijomba koko kobwa amahirwe uremera awi niyo nyatsi y'igishegabo hayiwe manu himpaswe hey manu n'abayirya none uriho gushimirwa iteka ryose mukobwa mani irabikoze yakubwiye nyatsi y'igishega biragatsindwa ayacaga yikavyo yigiriye. Every one of those incompetent bastards is dead. Abasenzi bose twaduhanganye nabo Reaper bose bapfuye. Noah's out there. Sibyo ko Noah ari hano hanze. And he's gonna be looking for you, Reaper. Kandi ko biri kose Noah ari maraguhiga. To get me that case before he... Ndashaka umubone mbere yuko akubona nashaka iyo case. Kumba kiri maravuga. Noah! Abenu uri modoka ya mugenzi we. Chebwa data we. Modoka ya Reaper. Uzongere wa musenzi we. Kagabo nakiyabirize. Umwana wanjye agomba buna umuti. Noah vayo. Hey! Bagabo barihambira. Modoka era mu giti. Era mu giti.net. Hariya hejuru niho wandika voice akadomo giti akadomo net. Kumbe! Reaper muturuka inyuma. Nigishurutsinga. Nigishurutsinga. Mana ya pisto. Kula slider. Bagabo ziragigira. Mucumita mu giti nyuma. Afata mu rubavu. Giti gisongoye. Kagabo nakarame de kuntu kireshya. Maza kinje mu mwijima tu. Cyangwa nk'umuntu uza. Mugihaha. Bose n'abasirikare nawe wagaya. Sara gufata imbunda wa musenzi we. Kiramendi magazine. Ngo bafite isereri yashinze imbavu kenshi. Shiramo. Nawe bana icyuma mubaga. Senzira. Bambi. Basirikare. Barakomagurana. Data we. Modoka. Iracyari mu giti.net. Bagabo. Bose. N'abasirikare hamwe. De tourner. Bagabo karabangutse we. Bagabo sira. Hey! Tuza sha! Tuza! Turiza muri Nyagasani! Calm down! Calm down! Tuza! Tuza! Yawe! Bagabo! Yeah! Shingisha umugongo!